clear tu te in zain chi bai le ve kule tuntrum kan video a chuanin kan hma loka group D provisional employee personal interview om tura lo in buat saidan tu le zo na poimo te kan hria tur poimo te soi ho na kan nei don ani enge na interview chu job interview personal interview kan ti chu enge ni ti khan enila job interview personal interview kan ti chu na thok tur lak chungchanga ra bi poimo ber le to ber hi ni a interview wa chuanin I thiam na te I ton shiat experience te tin ina tho tumna company department agency le institution atana isuang tu ana te khai soi chuana hun le mun turani interviewer panela thu te chuanin na deal tu chanchin a resume kan ti CV te biodata documents kan tiang chi na atarlan bak hriat tumin zo na sang zo thina ni na deal tu chu lak selected lo ni ta se enge anang shwai tu chi ani em a tho puite laka aril put mang turte tin nung zui tu ani chuanin eng mi nge ni ang tiang chi te zo chuan tum thina ni interview ina tum te han en leila na thok tur hian tunge thaberang ti hi interviewer te panela thu kan ti te khanin anzon chua tum berani ti kha hriat reng turani a he na hi thok thengem he na hi thiamna I theina le I ton hriatina phakem tin hemi na thok tur hianin midang ai that big na emo thiam big na inayem ti te minzir peimi le in siam rem zel peimi ni em imhuna tan theitop choin arwa manne te siamangem tin I thona department company tan na I thok don nge arabi pakhatang leka ina tho hi ina dil hi ngai don ti te tin thatakin midang I tho pui thengem kai shwena le soi sel na te engtin ngei ma chonang kan tiang chi zong te kha interview na tumte zo chuan tumte chu ni a ti chuanin na I dil ma in he hi nang ma khaloin zo fowang che pakhatna chuanin kumnga hnuwa khan he na hi engtin nge ni zelang tin engang na tho dan kalphung nge ka du pani na chuanin eng na nge kan ha tho du zong mundanga son kwal ka du angem transfer te posting kan tiang chi te kha ka du angem tiang chi te po kha na kan dil ma in kanin ngai tu ngai ni in po cha na in buat sai na hi interview ma chon hlau na beile ta man ro thaberani a in buat sai na tha chuan ma ni in rin tok na min pe ya ma chon ngam na min nei tir thina ni interview main heng te hi hriat ma sak nge tumang che pakhatna chuanin ina deal na company a department hi engtia re nge din ani to ti te panhina chuanin company department chuan eng na nge englam hoi nge an tho ti te tin ina deal kha enge nia eng nge a job profile ma job profile kan ti chuanin eng na nge an tho ber thin ani chu department lu ber tunge department chanchin lo hriat lok te tin division engzat nge om kan khuwa kan venga an department ang chi te omem tiang chi te po kha lo hriat lok te thadon ani group D provisional employee interview chungchanga kan hriat tur poimo te a to bera han enila pakhatna chuanin interview hun le hmun I hre chiang turani ma sabera chuanin interview hun le hmun I hre chiangang panina interview tran ma darkar khata thlen nge tum turani pathumna chuanin group D PE deal turi wangin he mi na hi na thatak chuani amai ro chu na sang ani lem lova chu wang chuanin interview huna hianin coach su te mo over smart lu tuka in chei kha emo va in lan kha afu don lawani ka hria turani tin kan kor hak te fai se a thei chuanin t-shirt lam chi ni lo se simple de wakal tur ti wanga chapal nen em walan kha chu amoi chuang lawani phekhok tlang lon kan ti chi man to lo te mo khatiang chi simple fel fai taka va in lan mai kha hemi PE interview bi ka chuanin a scoring jok melani tin I huna lo ni a kongkhar inam honga te chon ilu ta chi ani khata khanin kalalu thengem good morning sir good afternoon sir madam ti kha kan ti nge turani khami wishing greeting kan ti kha apoi mo ani sap toin mo mi zo tongin kan comfortable zok ka khanin greetings khati nge turani interviewer hi na interview zerin antam dan athutu kha panel kha an thut dan ani chu an tam dan khain ang lova athena chuanin
subject specialist te technical experts te history experts kan tiang chi te tin department how to tele documents kan ken thin akhamo interview nia kan ken thin te submit tur lo endik tu te khan thu thina ni atlang puin mi pali panga te hi interviewer anom thina ni tuna PE group D PE interview hi chuanin karin danin mi pahni emo pathum ba kan ni karing lova ka soisual mai thei rin thu ani chu ti chuanin department lam ayo in pakhat document kan ken te lo in dik tu tur khami base zo na mi zo tu tur pakhat tin GK le current affairs ka tiang lampang chi min lo zo tu tur pakhat ti chuanin vain pathum an thut karing dewani ti chuan ilu ta I wislom ta asilama khanin documents eken te kha va submit tur lo omanga tin kha ka chu ti dain ang lova om lo mai thei boka direct ka khatianga kan mazona interviewer te papek mai tu te po khom thei mai theya kha chu ka chiang lawa kan chiang du ni chuanin kan ma lu te interview masa te kha kan zo thei mai don ani interviewer hoin thuro le emo I thu thei please have a sheet take a sheet anti ma kha chuanin kan ma khanin kan thu tur kha ol ma se thut mol top lo tur kha hriat tur ani khang te khanin ma ka keng tel ti te kha hriat tur ani thuro le thu thei an ti huna khanin thank you emo kalome ti pa thut kha amoy ani ti chuanin zo nan zo ta chia hriat thei tur ring pa ngai le fia fel fai taka chan tur ani o zoi lu tuk emo ring lu tuk emo tin vin lu tuk emo trong ran emo trong zoi lu tukang chi trong muan lu tukang chi kha scoring lawani interviewer te kha an lo polite viau theya nervous tir che an tum don lo ti kha hriat tur ani an lo friendly in nui sang in zona te khan lo zo che khata khanin nangma khanin irin ain an lo du sak big riau che emo mel thale chelo an lo ti viau che khan ngai ngot su yover confuse wal palang ti kha lo mani interview re renga hi chuanin nervous ain overconfidence an ngai theilo zok ti hriat turani confuse wanga mani nui vurang chi te zona ol ti wanga min zona lo pui thleng va chan zui treu te bel trewang chi te kha min ti chetu mai ni ti kha hriat turani zona te kan lo shelo ani pon ka shelo emo I don't know sir ma'am ti kha shelo turani ani lo pon ka chiang che lawa ka lo ris thengem sir madam ti kha hoi ho mani chuti ni lawa lo ris ngal pop kha mak pai na ani ti hriat turani zona chan dik vekhi interviewer ten an bei sei ani ber lo ti kha hriat a thaboka personal interview ani angin zo na hi lo shelo ta se engtin nge min chanang the way we respond mo engtin nge kan respond tang kha interviewer ten khami personal khami life takha pan kan personality takha an endu chu ni thin ni amai ro chu zo na tam tak min zo ta atam zo kan chang theilo ni chuanin kan IQ kha niam hle ti na ni kha tiang tan kha chuanin lo polite lo chang hoi hom viau mai la klina chance kha acha ve thei tho bokani zona tur omang le apoi mo theng chi te han en thuak ela top nan kan soi tawang khanin panela mi pathum thu tura khan han ngai tai la pakhat department lam concern mo pakhat le chu GK current affairs dam pangtin pathum na chu documents dam pang endik tu le education background vel min zot tu tur khanin ta se ti chuanin pakhat na chuanin eng interview po hi poimo introduction introduce yourself ti lai takha eng tinge kan ko don che iveng ming inu le pa no pui pasal fanau nei nge nei lo ti te khatiang in mel hriat tir na masa kha apoi mo ani kha chu nge ani ti hriat tur ani tin khami in zo na enge in chan na azir khanin khoi kho chuang nge ni eng nam nge ni chumi khami fapa ini mo han tiang chi te khatiang te po om the ni panina chuanin eng vain nge group D PE na hi ron deal ti kha apoi mo bok ta ni NT9 graduate line ni sia MA izo to sia class 12 ni na dang deal itum lawem ni na dang tho lai nem na ilo deal to chuanin in ziak tlingem tin in ziak tlin chuanin tuna enge tho eng vai nge ban san kha tiang chi zong kha I chan na zir khanin I chan na enga khanin anzor bezel thei cheni kha hriat turani class 10 class 12 graduate ni khoi tanga zir chuang nge ni ti te eng tikuma nge zir chua
tuna eng na ngei tho tiang chi te po kha a om the ni tin palina chuanin aizo lai om sia district danga posting ngai ta se I rengem scholarship khwa mamit khwa lung lei khwai nia district danga tho ngai ta se I rengem tiang chi te tin zu rui thei thil le zuk le hmami tm ti te ko shan khotlang yml ngo in mangem ni na te neim tiang chi te khatiang khapoi mo boka tin gk le current affairs lambi khanin tu nai thil thleng langsar zual world khovel huap te india ram huap mizoram district le kan veng entinan veng vcp mingte yme shoi tuang chi te tin district dc kan ti te sp kan tiang chi te khatiang chi neu neu kha hriat turani I deal na department din kum tunge tuna hianin department director joint director ni mek tiang chi te tin tunge department changtu minister ti te thleng khanin apoi mo ani kan soi tuang khanin interviewer te hi an polai te mema zo nan zo lai chepon nang hi kan zon chui ni itling chiang sa o I chan ra hle mai han tiang chi te ka tianga hanin fiam zo zo ang chi kha au mai theya I chua don huna phei chuanin kar le aron join nga lang che o han tiang chi te po kha awm thina ni ka tiang kha fiam thu ania atak taka chotak khu ka khuk pui lo turani chuan interview zowa zo na te an zo zo ta chia chuta chuanin thank you sir thank you madam te han tia dina ti chuanin chua kha amoi ni kan hriat tu chu kan chua pa khanin man mo de wa chua te kha thalawa polai te wa chua kong te khara kha tiang thleng kha kan manar kan hoi her khan enzel ti kha hriat turani ole khang song kha tun tuma kan hmaloka group d provisional employee interview lo om tura in buat saidan tu le hriat tur poimo kan theyang anga kan en ho thei chu ni sela naktuk april som pali hi msssb combined graduate level exam alo ni le tareng maya clear tu te le zilai exam be tu tur zong te du sakna sang ber ka hlan chewa tin hlo tling ngei tur te po in du sakna ka hlan chewani kandamanga naktuk zan lama exam zo lama arem chan chuanin khami combined graduate level exam paper clear hauna khami pual khanin life study te po ron nei kan tum donani engpon is say invite all the very best good luck god bless you